laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyis salihin. Nahmaduhu jalla wa ala wa nashkuruhu ala ma an'am. Thumma nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathiran mazida. Ayyuhal ikhwah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن هذه الجلسة هي الجلسة الثالثة من هذه الجلسات التي وعدناها في إلقاء الضوء على هذه السلسلة، سلسلة تحذير المسلمين من تلبيسات الشيعة الرافضة وشبهاتهم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجنبنا السمعة والرياء، إنه جل جلاله ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أرى يتي الله تبارك وتعالى دو نعماجي مكو دي نيميني ميدن tay ko yettugol nemaji ɗin ɗi dumoto ɗi ɓeydo wano fodiri o wi'i la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid e suratu Ibrahim. O wi si on yetti nemaji ɗin o ɓeydanayi on, si on yeddi ɗi o waɗani on ɗin lette makko ɗen hino mawni e dow yeddoɓe nemaji ɗin, hino jeeya eɗen lette ɓorugol jon nema on, nema mo jonnano on. haray fa bi shukri ni'ami tazdadu wa tadumu, kono karamo koɓe tarbiya wi'irta ko yettugol nemaji ɗin ɗi dumoto, ko ɗum kadi woni ko ɗi ɓeydoto. bal Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti yettugol mo ngol hina jeeya e ko ɓuri mawnude ko yamiri jiyaɓe ɓen, kono no fanɗi e jiyaɓe makko ɓen waɗoɓe ɗum, ha o wi wa qalilun min ibadiya shakur. ɗuuɗaali e jiyaɓe makko ɓen yettoɓe ɓen nden toɗo Allah subhanahu wa ta'ala yo arkiso en yettugol mo. aray si ɗum feƴƴi ko ndeɗo jonde woni jonde men tammere nde faala ɗen joɗɗinde fi jokkitagol ngol ɗo jolokowol ngol fuɗɗuɗen fi feññingol subuhatuji e talbisatuji ndeɗo fedde wiyetende ashi'atu rafida. ko waɗi khuturatu hadhihi ta'ifa ala al umma khatira jiddan. masiboji ndeɗo fedde dow moftenelaɗo ɗen alayhi salatu wassalam, gila ɓe feƴƴini masiboji ndeɗo fedde mofte ɗen hino janɗino hulɓini moƴƴa. aray noon si yimɓe ɓen andintinnama ɓe anditay, joomi men fodi gonɗinɓe ɓen sa andintiniɓe ɓe nafitoray. wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin. andintin gongol nafay gonɗinɓe ɓen. haray ɗen andi jonde men aranere nden ko waɗi en fodi ko yewtirgol hakkil faala ɗen hunde nden, wona yennugol faala ɗen yewtirde, wona sabotugol faala ɗen yewtirde, wona jalkitugol faala ɗen yewtirde, ko humpitugol. si andama rentina kon ko anda, ko ɗum ɗo woni ko nafata kon. ko waɗi shi'a rafida e ahlu sunna wal jama'a woodi e toɓɓe ɗe tawta si a darti, si gooto e maɓɓe fof hino e ko woni kon, haray hiɓe waywa ndiyan e yiite ɓe wawata tumbodirde. ko waɗi findeji maɓɓe ɗin no woɗɗodiri moƴƴa. findeji maɓɓe ɗin noon ka ɓuri sertude ɗon, layi iwri ɗon yehi e heddiɗi ɗin kaka sahabaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam, ɓe atti lurrude lurral ngal tawi kadi ngal woɗɗodiri. ko waɗi si tawi shi'a rafida wi'i ko ɓattorta joomi muɗum, ko tororto joomi muɗum, ko huɗugol sahabaɓe ɓen sabota ɓe yenna ɓe inna ɓe yalti diina, aqida ahlu sunna wal jama'a wi'i ko ɓattorto joomi mum, ko tororto joomi muɗum, ko yurmingol sahabaɓe ɓen toranoɓe, andi ɓeɗiɗo ɓe woɗɗodiri moƴƴa. ɓeɗo si goto e maɓɓe fof ɓoraki e ko fiɓi kon, haray attaqarubu baynahum muhalun.
to ɓe ɓattondir no woɗɗi jonno nden andi jonde aranere nden en adduno haqiqatun yajibu an turaf honnu woni on haqiqa tawgol anna li sahaba asla sahaba ɓe no mari aslu kaɓe nattete honnu woni asli sahabaɓe ɓen woni anna allaha zakkahu wa athna alayhim wa wa'adahum kullahum jannatahu hada huwa al aslu fihi joomi men wacciiɓe laɓɓiniiɓe fodiiɓe foppo aljanna o wi wa kullan wa'ada allahu alhusna hada huwa al aslu fi sahaba hada haqiqatun yajibu an tu'raf anduɗen ɗum he wattuɗen kadi darsu ɗimmo wiwɗen hino hato jinni julɓe ɓen fof ɓe netoro ɓe eto ɓay needi koko etete no woodi ɓe joomi men tagata okka ɓe needi tabi'i hara ko si a wi yo ɓe waasu needi ɓe yango ɓe eto ɓen no woodi hara sa wi joni yennumo o wawata yennumo wiimi tawa o wawata yennude neɗɗo sa ɗetti leggal a luubotomo tawa o wawali yennude ɓe yimɓe ala ɓe woodi ɓe waawa si ɓe waɗay waasere needi koye ɓe eto hara koye ɓe janngu waasugol needi ngol ɓe no woodi kadi ɓe joomi men tagi ko si a wi'i ɓe ne'o ɓe eto si ɓe wakkilaaki ɓe waawata ne'aade hara needi alaa ko si a wi'i ɓe wata ɓe yenndu goɗɗo fawɗaaɓe ko satti si a rafida hannde no jeeya ko ɓuri sattande ɓe laalagal leydi ndin ko satti kon fof wi'ugol wakkile wuuron ta on yennu sahaba ta on huɗu sahaba ɓe wawa ɗum fewndo ɗon sina hara joomi men arki so ɓe needi ndin sansi ɓe wawa ko waɗi ɓe ɓattoray ɗum taguɗo on joni noon ɓay ko fi shi'a rafida wonɗen wowluɗen addi haqiqaji ɗiɗi wiɗen no jeeya e needi julɓe ɓen fop fottandi haanaadi netorede ihsanul qawli ila sahabati kullihim wa ila alkhulafai rashidin al arba'a khususan no jeeya e ko fof haani etade eltugol ɗengal muɗum ngal ɗetta ko laba fewtina ɓe sahabaɓe wowla ɓe konngol labangol wowlana ɓe konngol labangol wowlana ɓe konngol teddugol hay si wawano ɗum eto ha wawa ɗum hankin ko ɗum wannoɗen darsu ɗimmo on tawɗen ɗum kadi ko musallam tentini mawɓe ɓen nayo aboubacry omar e ousmane e ali woni mawɓe ɗeɗo mofte si nelaɗo majje on feƴƴi ka aywa joni noon sen gayni ɗum ɗon ɓayren heeɓi sawabit ka yiltoɗen si neɗɗo maƴi joni wi sahabajo la'anahullah a landotomo ko honto yiwɗa ɗum e qur'ana wi'a min mi yi'i ka qur'ana radiyallahu anhu hada aslun addani en ka yiɗa ka qur'ana haythu la'anahumullahu mi yaali ɗum ka qur'ana awa accu hoten ka aslu allahu radiya anhu en yino nden hoosande ka joni ɗen faala wadde oɗo dars taarifu shi'a wa taarifu rafida ko waɗi li anna alhukma ala shay'i juz'un an tasawwurihi neɗɗo e ñaawu huunde no haani wonde himo andi nde bal ñaawugol mo huunde nden ko hollata himo andi nde karamo koɓɓen andini shi'a en andi en wi a shi'a warrafida li anna hadhihi alwawa al'atifa tadullu ala almughayara ulama unnahwi ɓe wi'i alwawu al'atifa bayna aljumali tadullu ala almughayarati sa wi'i jaa sa'idun wa zaidun haray zaidun ghayru sa'id wa sa'idun ghayru zaidin ka wi'uɗa zaidu ari e sa'id ɗon haray sa'idu wana zaidu zaidu wana sa'idu ko ɓe ɗiɗo sertuɓe
laawol kisal joni so wi shi'a wa rafida haray rafida ko woɓɓe shi'a ko woɓɓe en faami joni fiya en faamu baynal jumlatayni umumun wa khususun mutlaqun wono karmakoɓe balaga wowlirta wi en wona kala shi'ajo woni rafidi kono kala rafidi ko shi'i baynahuma umumun wa khususun mutlaqun en faami ka en faamani wi en kala gonɗinɗo ko julɗo kono wona kala julɗo woni gonɗinɗo baynahuma umumun wa khususun mutlaqun kullu mu'min muslim hal kullu muslim mu'min الله تعالى يقول في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا ويقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إذن أنتم مسلمون غير مؤمنين كغوتو أو وين كلا رافضي كو دمبي كو الشيعة ونا كلا شيعي وني رافضي على حد تعريف وتفريق سلف الأمة يوتبه مؤجبه وولبه في كوكو ويتي الفرق والأديان أهل السنة والجماعة إنه مريبين فتاوتا كونغول مأبئ ko sabitun kal jibali sen faala en adday seeɗaɓe ino jeeya e andiraɓe ka ahlu sunna wal jamaa wolugol fil firaqi wal adiyan woni imam abul hasan al ash'ari iɓe jogii deftere nde ɓe inni nde maqalatul islamiyina wa ikhtilaful musallin kala ko yondire firaqu wal adiyan goto fof fedde mum e laawol mum ka fuɗɗi haa ka haaɗi alama ɓe acci si ɓen wowli e fedde sa arti ɓaawo ko ya fillo ko waɗi ɓe anndi feddeji ɗin ɗi foppo majji kono noon imam ɓeeɗo wiyeteɓe as-sahrastani hiɓe windi deftere ɓenni nde almilalu wan nihalu ala fedde nde ɓe acci ɓe wowlaali fii mum ka fuɗɗi haa ka rawnoyi ɓen hino sendindiri shi'a e rafida imam abil hasan al ash'ari no sendindiri shi'a e rafida kono noon sen yehi e ɓeeɗo wiyeteɓe abdul oɗo honno allama abdul qadir al baghdadi hiɓe waɗi deftere ɓeyni nde alfarqu bayna al firaqi en yiɗo no laaɓi ka alfarqu bayna al firaqi afdalu kitabin fil babu huwa hiɓe sendiniri hakkunde feddeji ɗi ɓe jaɓa ko naatondira yo naadindire na gootum cheikh abdul qadir al baghdadi ɓe wi ka alfarqu bayna al firaqi shi'a ko woɓɓe ɓe yeetoto en homɓe woni ɓen rafida ko woɓɓe homɓe woni ɓen ɓe yaltinoyay rafida e nder shi'a tawe rafida koye nder shi'a yalti ko nde shi'a heɓi rafida heɓi bimana koye nder shi'a rafida jibina yalti kono na rafida atti shi'a ko shi'a atti jibini rafida tawi noon joni jibinaɗo on no boni ɓuri jibinɗo on shi'a e rafida ko shi'a woni nene jibinɗo rafida on kono ɓiɗɗo on bewi ɓuri nene on en faamude yewtere nde ko wano noon ɓe wona ɓen ɗon ɓeeɗo tato wono imam ibnu khaldun hiɓe mari deftere nde ɓe inni muqaddima ibnu khaldun ɓen kad no sendiniri hakkunde shi'a rafida shi'a e rafida ko tawde fayda yimɓe ɓen naadindiriɓe haa jooni ɓe watti wonde shi'a rafida andi ko shi'a e rafida woni jooni noon karamo ko ɓe wuuridaɓe ɓen ɓe wi'i ala haddi tarifi salafi li shi'a ɓe andaka jooni ka ɓe wooda kono noon hiɓe wooduno hay si ɓe woodi jooni ko minan nawadir kono noon ɓay ɓe wooduno ko ma andine homɓe woni sa fotti e maɓɓe anda kamɓen kono noon rafida no ɗuuɗi gollirde tuqiya jogo jikku shi'a
no jeeya jikkuuji maɓɓe gollitirgol tuqiya tippitoo ɗetta golle shi'a ɗen haa yultoya en faamude haray ɓeeɗoo ɓe foppu maɓɓe ɓe wowlii ɗum ɓe wii ko honɗum woni shi'a tawo ka luga al arabiya allama ibnul mandour allama fayrusul abadi ɓeeɗo ɗiɗo no jeeya e anndiraaɓe aynitugol lugal arabiya on ka fof wiyete jumla lugal al arabiya on ɗo wona fi sunna ma ko wona sunna qamusul muhit ko lugal arabiya jokki wona fedde nde jokki lisanul arab lil manzuri ko lugal arabiya jokki ɓeeɗo fof ɓe wi'i ka lugal arabiya si innama ashia fi lluga wa humul atba'u wal ansar ka luga ko ɓen woni jokkooɓe yimɓe wallooɓe yimɓe ko andirten noon jokkooɓe yimɓe e wallooɓe yimɓe hino wi'e shi'a kaka joomi men tabaraka wa ta'ala wi inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay shi'an andarta tawa kullu hizbin bima ladayhim farihun haray ɓe wallude fedde nde ko ɗum inniɓe shi'a ko ɗum si joomi wi nokkugo fastakhasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu musa faqada alayhi o yiɗon kadi ko shi'a ari ko waɗi wallitoriɗo annabi musa on ko jeeyaɗo e leñol maɓɓe ngol qibtiya kono noon kadi joomi men gollitirta fi kalima shi'a e ko wana ɗum wano wi'iri wa inna min shi'atihi la ibrahim no jeeya e wonduɓe e annabi nuhu e laawol mum e diina muɗum wallidiri e mu'um tawti annabi nuhu e mu'um annabi ibrahim idan ashi'atu fi lugha humul atba'u wal ansar sawa'un kana fi haqqin aw fi batilin wallidirangal e jokkodirangal ciko e goonga ciko e fenande no wi'e shi'a kono ɗon faame ka istilah imam ibnu al athir ɓe maaki ka deftere maɓɓe annihayatu fi garibi alhadith wal athar ɓe maaki ashia fi l istilah qad galaba hadha al ism ala shia على كل من يزعم أنه يتولى عليا رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا جوني إمام ابن الأثير بي شيئا أن شئرتام كاستلاح أنك دمبه دي انغول دو كونغول شيئا شوانا بن ويو بي جيونغاناي علي واللاي علي نووندي علي ko ben don andira nde do inde yo hotu e mu ka istilah kono joni non shi'a tigiri harana rawafida wonɗen wolde taw shi'a tigiri hiɗen andi ko zamanu hombo ɗum feeñi shi'a ko feeñi shi'a na rafida wonɗen wolde de okken darsu on hakkil ko ƴawgol tippo shi'a ko feeñi kaka usmana feƴƴi zamanu nelaɗo hari shi'a ala zamanu aboubakir hari shi'a ala na rafida wonɗen widegoy zamanu abubakir hari shi'a ala zamanu umar hari shi'a ala zamanu usman hari shi'a ala kaka usmana feƴƴini khilafa on arte juuɗe ali ko ɗon ali heɓi yimɓe jokkuɓe mo ɓe inni hoore maɓɓe shi'atu aliyin hakkunde ali e muawiya woɓɓe kadi heɓiɗa dariɓe wi'iɓe menen kadi komin shi'atu muawiya ɓen kadi woni shi'a koye nden hitande shi'a heɓi nde yehi ha hakkunde oɗo honno muawiya bun abi sufyan e hakkunde mum e alhasana ibnu ali joni on andi ndemo honno ali naɓi khilafa on yaari non ha feƴƴini tawi hakkunde makko e muawiya no jindude fi qatlatu usmana warɓe usmana ɓen a andi usmana bun affan
muawiyatu bun abi sufyan ko goɗɗo e ɓiɗɗo bappa mu'um. muawiya ko ɓiɗɗo bappa usman, baaba usmana ko baaba mawɗo ali. ali no oɗo muawiya wi'i, joomi men wi e suratu isra, wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyihi sultana. ali min en poɗondirka fi khilafa on, haaju an kadi ala e khilafa on. kono usmana waruɓe moɓen ɓe tooñumo, joomi men wi'imo tooñama warama, mi jonni konngol e doole yottagol siɓɓe makko ɓen. jonni tan waruɓe moɓen mi waɗaɓe koɓe hana waɗede kon, ma ɗum waɗaɓe koɓe hana waɗede kon. on andi hakkunde ali e muawiya wona khilafa woni hakkunde maɓɓe, ko fi waruɓe usmana ɓen, oyano aynude enɗan ɗan. ali ibn abi talibin wi'i, miɗo andi usmana ko koto ma, wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan, miɗo andi ɗum. kono muawiya fewndo ɗo ka wonɗen ɗo, si en memminiɗo ɗaɓɓitugol katlatu usman waruɓe usmana ɓen, en bonnay ɓuri si en hendi keɓe ko moƴƴinten ko. acciten ɗum ɗon taw waaloɗa, wallidiren ha fo moɓodira. muawiya woɓe majjoyay, ƴiƴam makko ɗan wonay hadaran, mi yiɗa ɗum ɗo waddi ɗum. ara ayna on andina probléme khilafa woni hakkunde maɓɓe. kala wiwɗo hakkunde ali e muawiya hawre maɓɓe nden ko hawre khilafa, ali ma muawiya tawta ali ka khilafa, o tooñi, o wowlali gonga. ko ɗum ɗo woni hakkunde maɓɓe. joni noon nde ɓe yaari noon woodi tawtuɓe muawiya e faamu mungum ɗo dey ko gonga, ɓe si neɓinama ɓe majjay. joni noon wa khalifatul muslimin, amirul mu'minin, yo are ha tawe ka suudu mum ware, julɓe ɓen no wuuri ɓe warɓe mo jinda ɗon kadi deƴƴa wasi tawi wona julɗo wara tentini lanɗo julɓe, ɗum ɗo men wawa ɗum. woɓɓe ni ha muawiya ko gonga ma, ɓen hani ɓe hettude, ɓen kadi wonde muawiya woni shi'atu muawiya. e famude ene ko fi khilafa woni ɗo. sa nani shi'a no huɗa muawiya, sa inni kon ɗum huɗan ton muawiya, wo muawiya haɓi ali fi khilafa o, ɓe andina gonga maɓɓe, na khilafa woni ɗo. joni seede mum kamɓe ɓe andi, kamɓe shi'a rafida, probléme mo ɓe heɓi on ko ɓuri ɓe bonnande ko, nde ɓe woni ɓaawo ali, ɓe woni shi'atu ali, en andi ko ɗo shi'a fuɗɗi. ɓe yaadi muawiya no wondi to kadi e shi'atu mu'um. ɓe yaarini ha ali wara, abdourahman ibnu muljim wari mo, ɓayri o maayi, tawi ko kanko woni khilafa on. joni faama yimɓe makko ɓen faami, ɓay o maayi ko ɓiɗɗo makko jano on alhasan ɗettata khilafa on. ɓe faami ɗum. fiyen faamu fenande shi'a nden ko honto iwri, ko waɗi sen anda ɗum yo labbisuna alayna. ɓe faami joni ɓay ali maayi, ko hombo hande khilafa on ɓaawo makko, ko ɓiɗɗo makko jano on woni alhasan, on o mari jano. muawiyatu bun abi sufyan ko ɗon landiti khilafa on fi yo hettu katalati usmana joni. ɓay si o jooɗike tun o hendike wonnoɗo maayi, joni o yiɗa alhasana kontina ɗon, hunde nden ɓeydo majjude fi waruɓe usmana ɓen. kanko simo wuuri o waɗay ɓen ko ɓe waɗi usmana kon, o yottantomo ko waɗi joomi men waɗanimo, faqad ja'alna li waliyihi sultanan. o sultan ko mami hettamo, o wi joni o nelani kanko muawiya. shi'a no wawi bonnude jiiɓidira. ɓay ali maayi, muawiya ko atti wadde ko windugol risala, defte shi'a e defte sunna fof no jantiɗo. o windi risala ha tawno oɗo alhasan, o inni miɗo faala ya ɗettu ɓeygure ali nden fof adda ara notoɗaani. alhasan woni jano o ɗetti ɓe foppo, o ɗetti alhuseyne ɓe fof ɓe ari ɓe nooti muawiya ka makko. muawiya wi komi noddirma mi faala yer reenu ƴiiƴe mofte nelaɗo ɓe, ta en memmin piiro fi waruɓe usmana ɓen, miɗo faala hettude fi maɓɓe. joni khilafa on
accumi hendo simi hendike ta hulu hunde ko waɗuma ɓeygure suudu nelaɗo ndu jogiiɗo khilafa wono hani buumudeɓe wona fi maɓɓe kono wona ɓeɓe wona khalifa kamɓe tun ko waɗi nelaɗo haldali e goto e ɗum si nelaɗo no yiɗuno yo khalifa on wonu e ɓeygure maɓɓe nden ɓe wowlayno ɗum konngol ngol firtata konnguɗi ɗiɗi ara no laaɓi poy simi maayi khilafa on ko e suudu andun jeyete hara ɗum no laaɓi poy si ɓe waɗali ɗum ko fiyaake julɓe ni wona fiyaake suudu woturu fi hon ɗum ndaare Abubakar Siddiq nde ɗetti haa nawni tawi feƴƴinayi woni imo mari ɓiɓɓe janɗuɓe o wiyano ɓiɓɓe makko lontola li anna hada amrul muslimin nde Umar bnul Khattab ɗetti yehi haa tufa o andi o maayay woni o nodduno jeegoɓe ɓen ɓiɗɗo makko Ibnu Umar o naati tun o wi yaltu a ala geɓal e ɗum yaltu nderga ɓe gandi mo ñaaɗi hombo nodduma honnu ɗaɓɓataka yaltu yaata Ibnu Umar yalti o wi ko hakkunde mon ɗo ɗaɓɓo toon khilafa on si tawno ɗum ko jattugol haloro ɓeɗo ɗettirno ɓe mari ɓiɓɓe janɗuɓe na ɓe jonnayno ɓen ɗum ala to mi anda sayɗen faamude joni ɓayri ɓe yaari noon ha Muawiya yewti Alhasana ko yewtimo kon o faami kanko tigiri o andi to wi Muawiya ñande go nelaɗon ɓe maka nanno min joomi an waɗo yaylan sabu ko reeni ƴiiƴam mofte maɓɓe ɗen mi wonoye sabu sulhan baynal muslimin joni noon ɗo miɗo andi simi pooɗiɗo fi khilafa on baaɓe ngan yiwiyomi ɗetti a pooɗi a wii a hendoto wonduɓe baaɓe ngam ɓen no iwtirde ɓaawo am wonduɓe ɓaawo ma ɓen no heddade ɓaawo ma waren julɓe ɓe ɗum landaki min ko an kon mi tippitike mi yeeyoniri e maɗa anta khalifatul muslimin Al-Hussein miñam makko wi mi tawta ɗum Al-Hasana wi heɗo komi wonma wowlande ko si a jaɓata heɗade ha mi gayna mi sokoyte suudu ha min gayna golle ɗen na golle paykunde ko fokkiti ɗo kon ko renugol min mi tippitike gila hande mi yeeyoniri e Muawiya e yi golle ɗen sikkuɗen hawreno hakkunde ɓe kañum wiɗen ko siya woni waddude maayuɓe ɓe wurino haa ɓe maayi hiɓe jam hiɓe weldi siya no wadda gafureeji aji ɓe ronkay siya hino jaɓi ka defte maɓɓe siira fop yimɓe sunna no jaɓi ka defte maɓɓe siira njane fop konngol gootol wondema ko nden hitande julɓe ɓen fottuno inni amul jama'a lande si'a si ɓe wowlata ɗum kono nden hitande wi'ano hitande nde Alhasana tippiti wa salaha Muawiya wa baya'ahu bil khilafa ko honno nden hitande innano inda shi'a wa sunna ko amul jama'a Alhasana moƴƴini moɓiti moftene laaɗo ɗen kaɓe sakotono honto sonkongo honto pirongo woni ɗo sonkaali ɗo piiraali shi'a rafida no heɓiti ɗo probléme muskila ɗo ko gila ɗo siɗen janngude seeɗa siira tariha ka defte shi'a wonɗen wowlude hiɗen anndi hiɓe anndi ko gila ɗo ɓe yaltini Alhasan e ɓiɓɓe makko ɓen fof e ahlu bayti nabiyi ka khilafa wallahi alladi la ilaha gayruhu to ɓe wi ɓayri Alhasan ronku ko waɗa si wona ɗettugol khilafa on jonnita banu umayyata nokku kaw dari mo mari wallitotoɓe o hetta khilafa on ɓe waynodiri e makko ɓe sooɗodiri e makko ɓe sooɗike ɓe sooɗori omo e sabunde ɓe saƴƴitiri eau de javel fi Alhasan halas ɓay noon Al-Huseyni feññinno angal tawtugol mo koto makko fooli mo gayni mo ɓe wonti hande kadi shi'atu Huseyn ko tariha woɗɗuɗo ni goy ko ɗum si tawi wallahi alladi la ilaha gayruhu shi'a no andi sunna no andi shi'a jaɓa ɓiɗɗo Alhasana no hande khilafa ne laato
ahlul bayti sen nani ko ɓiɓɓe al-Husaynu ɓen laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal en andi fii honɗum ko ɓayri al-Husaynu feññinno angal tawtugol ko to mu'u ɓe wi kon woni gorko o anda siɗen faamude tariha o ɓe yaltini al-Hasan ɓayri on o mooɓiti julɓe ɓe ene Shi'a no woodi mo acci si Shi'a huɗi Abubakar huɗi Umar huɗi Usman ta ɗum sattu ɓay ɓe yaltini hay al-Hasan ka ahlul bayti ka ko jikku maɓɓe imam Amir ni Sha'bi ɓe wi Shi'a si jeeyano e colli ɗi ko jigaaje ɓe wonayno ɓe sennindira ko laaɓe ko tuuni jooni noon ko gila ɗo Shi'a on saakiti kadi Rafida noon heɓiti e maɓɓe Shi'a hari andiraka salagol Abubakar ɓe salaki kadi Umar ɓe salaki kadi khilafa Abubakar on ɓe salaki khilafa Umar on hiɓe jaɓuno ɗum haala maɓɓe kanko wonuno ene Ali e Usman hombo ɓuri moƴƴude hombo ɓuri handude khilafa on ko ɓeeɗo wi'eteno Shi'atu Ali kono ɓe memata Abubakar ɓe memata Umar ɓe huɗata ɓe dartata ko khilafa mum on ko hakkunde Usmana e Ali ɓe woni jindude woɓɓe maɓɓe wi'a ɗon ko Ali ɓuri mo ko Ali ɓurno handude kadi e khilafa on woɓɓe ni o khilafa on ɓay julɓe ɓen ɗetti jonni oɗa Ali tigiri jaɓi ha o hendike wi'an Ali no ɓuri mo moƴƴude Ali moƴƴi tun e makko acciri mo khilafa on kono moƴƴugol ngol Ali no ɓuri mo moƴƴude ko ɗo haala Shi'a wonno jindude ko ɗum si tawi on yi'ay Shi'a Rafida no piyondira ñande yawmu Ashura jombente fof hewtutuɗo gila ñande al-Husaynu wara ɓay Shi'a en aroya yi'ugol ko kamɓe kadi wari al-Husaynu mo ɓe wullata ɗo fii mum on ajaban li hadha al-fi'l ajaban kamɓe kadi wari mo nde al-Hasan maayi joni wi'a joni ndaare halaka nde al-Hasana maayi joni wi'a kanko al-Husayn o jaɓanano koto makko yo tippitano Muawiya ka joni Muawiya bun Abi Sufyana kadi feƴƴini acci ɓiɗɗo wiyeteɗo Yazid bun Muawiya al-Hasana feƴƴini Muawiya feƴƴini al-Hasana acci al-Husayn Muawiya acci Yazid worɓe ɗiɗo hawrondirnoɓe feƴƴini worɓe ɗiɗo ɓe fotta accama fof ko sukaɓe goreɓe ɗen hokkude darso on faamude on sa Yazid bun Muawiya wi'i baba en an feƴƴini e oɗo khilafa ko min lontoto bal mi yeeyodirano e khilafa on tay baba en an no wuuri al-Husayni wi wana ko sikkuɗa ko si al-Hasana pottike Muawiya pottike si a accitali anday Muawiya wi mi yi'ay ko mi accitirta ko oyaka Yazid bun Muawiya o wi ayye ko mi accitirta ko mi accitata mi ɗetti sa gasi jokkunoɓe Muawiya joɗɗini mo wondunoɓe al-Hasan ɓay o feƴƴini ɓe rondi kadi al-Husayn ɓe wi meɗen wonde maɗa joni ko an mi sikki a hulata a wattani tawi himo Makka Yazid no Madina ɓe Kuufa ɓe Madina to Kuufa ka o wara ton Karbala ɓe windi letterji 7 tawoyɗi al-Husaynu Makka ɓe inni arga min wallitoma min joɗɗinama min wona ɓaawo maɗa jogoɗa khilafa ko baba ma accuno kon ko roni kon e soro maɗa yimɓe ɓen jatti ha hande ron ko hewtude moɗon menen min wallete ha hendoɗa letterji 7 mo jangi o taway ko konngol goto o neli siɗɗo makko goto miññirawo wiyeteɗo Muslim bun Aqil Muslim ibnu Aqil ɓen andi Aqil ibnu Abi Talib ko baba gotojo Ali ibnu Abi Talib ko ɓiɗɗo bappa makko
o wi muslim wi naam o wi yehi notanoyoɗami kuufa ndaara ko ɓe wolata siko gonga muslim yehi hewtoye kuufa rafida woni rafida hum ahlu gadar ko ɓe janfotoɓe ko ɓe ɗaynoɓe muslim nelaɗon ari hewti werna teddina waɗana ko haton jinni kon fof tamam tay jaka ko janfa o winditi kanko muslim bun aqilin wallahi ɗum ɗo defte sunna no janti defte shi'a no janti la yunkiru hadha illa mutakabir muslim bun aqilin winditi risala wiyo risala on yahu tawoya al-Husayn makka kuufa ndaɗɗi timmi hino ɗo yeeyondiri e maɗa e juuɗe an aksar min 20,000 aksara min 20,000 tahta bay'atika ya al-Husayn intaqil tafaddal ar saare ma nden wonay kuufa Muawi oɗo Yazid accitay joni sen fokkitanimo ɗo en tawatamo ɗon ko woni ɗo kon fanɗa en faamude joni oya immini wonɗo takko mum mo hooli janfatako mo yehi tawoyi ɗum windi leetere ari tawimo ene o hooloto immo ka o hoolatako o hooloto o immo kadi o immi o fokkiti arugol kanko e ɓeygure makko nde Abdullahi ibnu Abbasin huwa min ahli lbayti wallah shi'a rafida jaɓa ɗum on nani hande shi'a rafida no naada ibnu Abbas e ahlul bayt on nani ɗum ibnu Abbas e baba mum Abbas wona bappa nelaɗo tigiri baba goto nelaɗo ɗon nana ɓe wola fi on e nder ahlul bayti na on nanata hey Abbas ɓe naadamo ton andi na ahlul bayti shi'a rafida jokki ahlul bayti no yaaji na ahlul bayti ɓe jokki de hey ko abna'u Husayn ɓe jokki siko ahlul bayti ɓe jokkuno kala dambiɗo e nelaɗo leñol o woni julɗo huwa min ahlil bayt Abbas ko bappa nelaɗo baba goto nelaɗo kono nu yaltinimo e ahlul bayt ɓiɗɗo makko on Abbas no jeeya ahlul bayt kono nu yaltinimo ton Fadlu ɓiɗɗo Abbas on miñan Abdullahi no jeeya e ahlul bayt ka joni so darti Al-Hasan ka o tippitiɗa o jonni Muawiya jam'an lil kalima hitande ne woni amul jamaa ɓe yaltinimo e ahlul bayt kanko e ɓiɓɓe makko fop ene ɓe ko ahlul bayt jokki na ahlul bayt ɓe jokki de ɓayri Al-Husayn fokkiti Makka o wayni Ibnu Abbas o wi Ibnu Abbas fokkiti Kufa ɓeɗo naɓe ahlul bayt ɓe fof Ibnu Abbas wi ya Al-Husayn o wi naam wo azimu alayka billahi la tadhhab mi tororima Allah on ta yahu moƴƴa ɓen ko yimɓe hodo ɓen ko yimɓe janfotoɓe Al-Husayn wo Muslim bun Aqil windanila risala ndaɗɗike laaɓi Ibnu Abbas wi mi hoolaki ta yahu defte shi'a no windi ɗum defte sunna no windi ɗum la yunkiruhu illa mutakabiru Ibnu Abbas wi ta yahu o wi mi yahay mi waynima tum nasa newni mi yaha ko aden e koto ko aden kay bappam ɓe poɗodiri ɗon ha o wi o yahay o yehi Ibnu Abbas wi si a yehi miɗo tanƴiniɓe waroyde o wolanimo ko laaɓi ɓay o jaɓali Ibnu Umar ari tun hewti tawi Al-Husayn yalti Ibnu Abbas wi Al-Husayn wayni kelanɗo joni yahugol Kufa minni taw yahu wo taw yahu wo noon o yehi Ibnu Umar si tawno ɓeygure Umar ibn al-Khattab nden ko liddu contre ahlu bayti rasulillahi ko nu o ɗettanta puccu o jokkita Al-Husayn o hewtade mo wo ka yarete balɗe ɗiɗi o ɗetti mbaɗɗateri o wi o hewtotoɓe ɗo ɓe naatoyde Kufa o dogi ha o hewtiɓe o darni mo inni Al-Husayn ya sibta rasulillah o wolanimo konguɗi hoynayɗi ɓernde mi tororima Allah sabu Allah on ta yahu Ibnu Abbas wi ta yahu min mi tawta ta yahu joɗo Makka ɗo ndaren goɗɗum ngo
terto ɗum Yazid ɓay o ɗetti accumo wona ɗon Al-Husayn wi mi tawta ɗum laawol kisal ko joni noon ɓe to wiɓe wallahi lam mi hetta onon o wi on wallata lam mi hetta mi yahay toon Ibnu Umar wi menen men wawata walludema hetta ittugol laamiɗo e dungaye sharia baya'ahu nnasu huwa al-khalifa ɗum wona asko ittirte o wi joni accelam mi yaha ɓay Al-Huseyni jaɓali fokkiti Ibnu Umar wi awa tippo jaɓɓodiren waynodiren ko waɗi mi tañƴinaki e yiitiday sa hewtoyi Kuufa ɓe jaɓɓodiri ɓe waynodiri oyni rahimakallahu min qatilin yo Allah on yurmama ɓe waroyta ɗum ɓe waddi Al-Huseyni hucciti Ibnu Umar hucciti neɗɗo so woni moko ba jongalle ko ya wolamo tum wawɗa kono ɗon andi ɗum ɗo fof ha hande on nanali neɗɗo sunna no tukka Al-Husayn no sabota Al-Husayn ko waɗi ɗum na lawol maɓɓe kamɓe ko ɓe andi neɗɗo wona o annabi wona o malayka ko faljowo tum faljere no waɗɗinali aybingol faljuɗo o yehi o hewtoyi ka hakkunde kaw iwi ɗon Makka e hewtoygol mo Kuufa tawi ɓe wari Muslim bun Aqil contact taƴi alaka taƴi joni ɓe andi o baggitike Makka fiw o waynodiri e to o naatali Kuufa ɓe wari mo neli o alaka taƴi o naati Kuufa kanko e ɓey nguure makko eɓe o ardi ɓe tawi o tawi wona ko ɓe wi kon woni ton honto Muslim o maayino joni honno warrata ɓuri 20,000 ɓey nguure ma yona 10 ɗon wawi dartade ɓe wari ɓe kamɓe wi armen walle ɓe warimo ko kamɓe kadi wullata ñande Asura Karbala wa Husayn qataluhu kamɓe warimo kamɓe a waray neɗɗon ha gayna wullamo kadi wulla ɗum ɗo wi'a kadi ɓuttata ñande a wullitaymo si a rafida no boni golle si tawi neɗɗo on o warama Hamzatu bun Abdul Muttalib wa min ahlil bayt ka ñande ohodu o wara shi'a no andi sunna no andi ɓay o warama alkuffaru mahsaluhu ɓe taƴƴitirnomo kuccum ka nenelaɗon ari yi ɗum sunino ɗum sunongo ɓe sunaki sifa muɗum kono ɓe accituno sunongo nelaɗo on ala ko mawni e julɗo ha hewti feƴƴingol nelaɗon feƴƴini si a rafida ala sunade ɗum hitande fof hiɓe andi hitande le ɓe feƴƴini Ali ibn Abi Talibin hino moƴƴi ɓuri Al-Husayn kanko woni baba makko ko waraɗo Abdurrahman ibn Muljim warimo ɓe ala wullude ɗum ɓe ala wadde gore ɗum Al-Hasana ko koto Al-Husayn no feccimo no ɓurimo kadi on kadi ko maayuɗo ala ka wowlede sikkuɗo si a rafida ko ahlul bayti jokki ka ko ahlu bayti Husayn na ahlul bayti a ammu mimma yatasawwaruhu shi a rafida ɗum no yaaji koɓe yaltini nder ɗon kon no ɗuuɗi ɓen faamude tariha o ɗum ɗo noon ka yimɓe sunna ka yimɓe shi'a fof no jaɓa muskila on noon arti karamo koɓɓe ɓe wi rafida yagal ngal ko honto fuɗɗi koye juuɗe o wiyeteɗo Ibnu Saba e zamanu makko kanko Ali Abdullahi Ibnu Saba ɓe wi koye akhiru zamani khilafati Usman o naati islam o feññini islam tadahuran tay o fenay huwa sabaiyun rajulun aswadu kana yahudiyan o jebbile o naati islam si anon jaɓata ɗum sakkitiɓe ɓen aramɓe maɓɓe ɓen fof no jaɓi fi makko joni nde Abdullahi Ibnu Saba naati islam faala sakude julɓe ɓen o addande julɓe ɓen konngol wiwgol annabaɓe ɓen foppo aramɓe ɓen ɗum tawi ko sirran o waɗata annabaɓe attiɓe ɓen fop kala nelaɗo ha hewti ka mayata hino mari ko wiyete Musa wasi mo accirta o wasi o lontotoɗo nelal ngal o mayata o accira ni yimɓe ɓen e ɗeɗo mofteno
ko Ali ibn Abi Talib nelaɗon wasiyi sahabaɓe ɓen haldu fotti janfi jatti e juuɗe makko onon on anda ɗum kono menen meɗen andi e diinaji aranɗi ɗin o naadi ɗum e haqqillaji yimɓe seeɗa tawi ɗum ala e haqqil miijatake sahabaɓe ɓen janfoto ɗayna ɓe nelaɗo neli ɓe nelaɗo ne'i haa gayni si ɓen woni janfotoɓe ɗaynoɓe ko hombo wawata ne'ude mo janfata ko ɗaynata hombo wawata ne'ude on hay e goto o yehiti haa o feññini ko koyete albada'a kanko atti noddande ɗum wondema joomi men piiji ɗin ko si feeñi o anda ko ɗum so wi ay wonde waɗe ɗum ɗo yahoya haa na joni tan waɗu ɗum acce waɗe ɗum ɗa hare o anda si waɗama waɗiray ni o naadi ɗum e haqqillaji yimɓe ɗuɗuɓe o yehi haa o watti noddude o nodditi arrububiyata fi Ali ibn Abi Talib ñande go o yalti o tawi Ali o wi Ali wi naam o wi anta andi ɗo wela wolde ni fewtugol inna anta Allah ñaamowo yara ɗimmo ma mo nangodirta piiron ndaara si a waaway wiya on anta Allah no weli wolde o wiya Ali anta Ali wo ma mana anta o ronkingol firtude o deƴƴi Ali wi tertoɗi konguɗi mumaɗi anta Ali miijoto ko ni wosina wiugol mo Allah o wi terto wolugol ɗi konguɗi mumaɗi Abdallah o wi awa watto o arti kadi o wi ya Ali anta o wi mama nange o ɓe nangi mo kono woni anta andi tawi o waɗi dawa sirriya o heɓi notiɓe ɗuɗuɓe o wi ya Ali wi na wo anta ilahuna wa rabbuna ko ɗum woni anta o o o amin har mi nanal sifa ɗum si a ruttitake e ɗum si a feetu ñawndete wo honno ñawdirtami wo mi huɓɓa yiite mi naade nder ton wo haray gongi ko an woni Allahu rabbuna ay ko joom men tun sunnata goɗɗo asi kam hija e woni anta Ali yamiri o wiyeteɗo Kambara kakarari wonduno nde makko mari doole mari feere mari cuuca ka hulɓini wo Ali si ya Kambara o wi naam o wi yo huuda kaari laato tongata kakara neɗɗo gayna haaju o wi Kambara o wi naam o wi asanan gaawi huɓɓa yiite mi ukka ɓe ton Kambara wi joni gaawi asa yiite huɓɓi haa ɓendi haa tiiɗi tigiri o soggi ɓe o ukki ɓe nder ton tawi ko goto o naadirta ɓe arɗo noon wo kadi ibnu Saba hino aawi e maɓɓe yo ɓe gongin ɗum ɗon si ɓe naata ɓe wowlita konngol ngol ɓenna nadkhulu fi nnari bi idni rabbina li annahu la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ɓe naatida e nden finde ɗon kadi ka nder yiite ha ibnu Abbas ari wi Ali accu ko wonɗa wadde ko accirni sunnugol ɓe Ali wi ɓeeno wawi wurude ɗo ɓe innanmi anta Allahu ibnu Abbas wi haysi ko ya hirsuɓe no moƴƴi kono nelaɗon mi nani hiɓe maka la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar hana lettirde yiite sina joom magge Ali wo har mi humpitaki on ɗon hadis a nanimo e nelaɗo wo o wi Kambara ɗanni yiite nge ɗannina o jokkiti noon hande kadi ne'ugol ɓe ko gila ɗo no rafida fuɗɗi Abdullahi ibnu Saba aawi e haqqillaji yimɓe ɓen ko si a rafida jogii ɗo kon wondema Ali ko jatta ɗum khilafa o kanko hanuno lontade Abubakar e Umar dolumo en janguno non nden nyanden kaka Umar woni khalifa Ali resini mo jomum Ummu Kulsum o dolamo o jattamo wa khilafatu rasulillahi o resina mo jiyo makko on kadi fewno ka woni khalifa ɗon
haray ɗo ali ko honɗum haray ali o haray mo suusi neɗɗo noon si suusano sifore si siforama ɗum haray no hande jonnede ardagol wo mofte nelaɗo ɗen mo suusa andi si a rafida tuninayi woni ali ko ɗum si tawi ɗo e ko ɓuri raɓɓiɗude kon imam abil hasan al ash'ari ɓeɗoɓe fof ɓe jantike wondema sababu tasmiyati hadihi at-ta'ifa bir rafida ko hakkunde zayd ibnu ali on andi ko ɗum inni ɓe shi'atu zaydiya zaydi ibnu ali nde yimɓe ɓe mooɓi kadi waɗi coggal jokki ha joni ahlu bayti ɓe wi joni ko zaydi ibnu ali kadi ɓe ardinta ɓe ari noon ɓe waɗanimo condition ji ɓe walliniɗi ɓe inni zayd ɓe wi zayd wina ɓe wi meɗen wakkili wondude maɗa wallitoma pittali amen e jawle amen foppo men watti e juuɗe ma kono noon bi charte tukaffiru ababakir wa umar zayd ibnu ali wi la ukaffiruhuma wala atabarra'u minhuma limadha honno mi waɗanta ɗum ɓenni a waɗata ɗum o wi ɓenni idan rafadnaka min al yawm gila hande hay an en gayniri on andingol konngol mo jaɓali o en waynodiri koko yani hakkunde ɓe sukaɓe on andi ɗum no iwri ka rafida to ka on famani mo jaɓali o en gayni so yi rafida wakkilike hawkude wa al hasan ɓiɗɗo arano ali o fii o tawtali ɓe faamu hakkunde makko e muawiya ɓe accay goɗɗo go nde zeydi ibnu ali jaɓali ɓe tawtude fi aboubacir e oumar ɓe hawkimo ko ɗum si faame moƴƴa wallahi alladi la ilaha gayruhu rafida yukaffiru zeyda ibnu aliyin kama yukaffiruna ahla sunna on andi ɓe jaɓa si a zeydiya ko jeeyaɓe julɓe ko ɗum si ahlu sunna wal jamaa ɓe fotti anna aqrabu firaqi shi'ati ila ahli sunnati wal jamaa الشيعة الزيدية سنجنجي الملل والنحل كنون ستايي شيعة رافضة نسرتقوي رافضة يكفرون الزيدية في هندون غير زيدية على هفر دين دي أبو بكر عمر بألا دندا دي أمبي شيعة رافضة كناتيرتي كو التبرؤ من أبي بكر وعمر ولعنهما كنون رافضة ياغل ناتيرتي shi a yagal non wana ɗum natirte ko wigol ko ali ɓurno handude khilafa o aboubacir e oumar radiyallahu anhuma ɓe no ɓattodiri ɓe ɓattodira haray almuhim ko ɓuri raɓɓiɗude kon koyen faamu shi'a ko woɓɓe rafida ko woɓɓe rafida ko jeyaɓe e nder shi'a kono shi'a jeyaka e nder rafida on andi ko ne shi'a heɓi rafida yalti nder ɗo en faami ka faami ke ko ɗum si tawi imamu dhahabi ɓe maake ka misanul i'tidal nde ɓe yewti fi gurdam aban bun taglabin al kufi ɓe maaki shi'iyun jaldun lakinnahu thiqatun ɓay ɓe wowli ɗum yimɓe ɓe landitinoɓe kayfa tuwathiqu rajulan min ahli l bida wa min shuruti ta'dili as-sunniya imamu dhahabi ɓe maaki la bimana bida shi'a ko noneji ɗiɗi ko shi'a ghaliya ɓen ɗon woni rafida shi'a gayru ghaliya ɓen woni shi'a gayru ghaliya ɓe lugginaki ko ɓen ɗon non ahlu sunna wal jamaa fillanto hadis e ahlul bida hara ko jeyaɓe e shi'a ko gayru ghaliya amma si tawi ko rafida ko la karamata wala salam goɗɗo ɗettata konngol e rafida ko waɗi ala ko andira wawde fenude e suusude fenude ha hewti rafida ɓe ɗettira e ngoɗo ɓe yeddira ngoɗo wi'a fontigo o inna hino ɗo eyi ɓay a yii rafida tum wawi ɗum ko ɓuyi hulde fenande e firaqul bid'a fop ko khawarij
si a hirsi khariji o wolta fenande tay ko ya hirsumo si fiyo wolu fenande a hirsayo ko ɗum si tawi sanaduji ahlul bida ɓurɗi sellude ko sanaduji khawariji ko waɗi hadis nelaɗon ko na ɗaɓɓede ko ata fenande naatu e makko khawariji ko satti wo fenata en faami joni si ako woɓɓe rafida ko woɓɓe kono en faami rafida ko e nder shi a yalti wuuruɓe ɓen noon hande no jindude karmo koɓɓen ɓe wi'i wi'ugol ɓe shi a ɓe wuuruɓe hande ko faljere ka ñaawugol ɓe wi'ugol ɓe wuuruɓe hande ko ɓe shi'a na ɓe shi'a de shi'a huɗata aboubacry huɗata umar huɗata ousmane yedda kadi khilafa maɓɓe on koye shari'a rewi ɓen woni shi'a ko ɓen wi'ata ali e ousmane ko ali ɓuri ousmane aboubacry e umar no ɓuri ousmane e ali ɓen woni shi'a o gandina ɓen wonɗen yiide ɗo kako ɓen wona ɓen amma non joni ɓe tawata ɓen ko ɓe rafida diina maɓɓe kan no mahi awwalu shay'in takfiru shaykhayni heferɗingol aboubacry e umar ko ɗon ɓe mahi wattora ɗon noon sahabaɓe heddiɓe ɓen fof ha ittiti ahlul bayti tu kono yimɓe sunna ɓe wi'i shi'a rafida ko piyodiri kon fab ɓe piyodirali ha hewti kaɓe heferɗiniri sahabaɓe ɓen fof ɓe landa honno wiyan ɗon sahabaɓe ɓen fof yalti islam wondi murtadduna ɓe inni ko ɓayri nelaɗon feƴƴini nelaɗon acciri khilafan yo aliya hendo aliya hendaki ɗum umar e aboubacry walike mum jatti jaɓali mo jonnude ko ɗum yaltini ɓe islam welaɗo ɗum kadi tawti ɓe mum wo ko ɗum on ɗon kadi men yaltinirimo alhamdulillah ɓayri tumɓe waɗali sina ɗum ɗo ko ɗum ɗo tumɓe yaltinira islamu rafida no hani wowlude si tawi kufuru no naati e khilafa hani wowlude ɗum yimɓe sunna wi si men jaɓingol konngol men tawti on laawol mongol kadi bonay ko waɗi on hiɗon andi si ay sunna fof no fotti annal kufra kufrun warrida bil kufri kufrun ka keferankaku ko keferankaku wi'ugol keferankaku no welanmi ko keferankaku wongugo kadi ka joni men si men tawti on aboubacry e umar yalti islam fi honɗum ɓayɓe ɗetti khilafa on e juuɗe ali ɓe jatti ɓe tooñi ɓe lundike nelaɗo ɓe yalti diina awa ali ibn abi talibin honɗum waɗuno kañum ka ngu keferankaku waɗa hari honto woni hari mo madina ko honɗum o waɗuno hay fus o yeeyodirano o piiridano o waye o holluno mettende o waye welaɗo keferankaku kadi ko julɗo wolon ɗum so wi o waye na o julɗo awa hawte fof wi on nelaɗo accali goto islamu koye men woni fuɗɗitade so yaltiniriɓe ya ɗum ɗon on yaltinali deƴƴuɗo wela yeeyodira deƴƴi on haray on toñali woɓɓe goo so wi'ile ɗum ɗon yaltina e kala welaɗo aliyu welama on andi son yaltinori on ɗon haray hombo heddorto si ali yalti na ahlul bayti ala jolo kongol jokkori haray ka sunna ala ka ahlul bayti ala woni islamu ala ko ɗum faala ɗum men jaɓanta on ɗum few kayɓe sunna jaɓay ɗum nelaɗo yo nele akhiru al anbiya wa rusul afdalu rusul khatimatu rusul tippine maɓɓe afdalu kitabe ɓe feƴƴina hara dina heddata ko ɓaawo maɓɓe few on bo jaɓata kamɓe ɓe wi ɓe jokkata kono si ɓe heferɗiniri ɓeeɗa ɗum ɗa ɓe hani wattorde ali si ɓe wattorali ali koko ɗum haɗi enen wattoren ali kaka accuɗen ɗon ali accuɗen aboubacry e umar ko acca aboubacry e umar kon ko ɗum accata ali si a wii gooto e maɓɓe accatake a mooɓay fof minen noon men mooɓata minen fof ko radiyallahu anhum men jogi ɗum yimɓe sunna andi
en faami joni al farqu bayna shia wa rafida ka ko gotu sa ɗaɓɓiti noon hannde shia ɗuɗataɓe yiide goy laawol kisal en wiyata ala few e ɓantal ko waɗi nafi adamul ilmi laysa ilman bila adami karamo koɓe balaga ko ɗum ɓe wi'ata angal andugol ma wona andugol ala ɗa wawide min mi anda fewndo ɗo shi'ajo ka woni ala haddi hada ta'rif kono hara no woodi jirnugol alangol janɗay kono ko woodi kon hande anda saaki ko rafida ɓe jaɓata noon wi'ede nde shi'a ɗon andi fewndo ɗo ko honɗum ɓe woni mantorde rafida faamo moƴƴa no jeeya e laawol maɓɓe tuqiya hari sa wiɓe rafida on haɓay on sonkay mettayɓe ɓe yehi haa ɓe tawi sukaaɓe sunna ɓen ko ɗum woni ɓe sunnirde ɓerɗe ɗen ɓe wi jooni fiyo ɓe accu ɗum holleɓe no wela en wi'a kaari min komi shi'i rafidi 100% 1000% min komi rafidi ɓay hari ɓe anndi no metta on jooni ɓe anndi on watti mantorde on say ɓe accay on wowlande ko laawol ngol ɓe rewi haa jooni sa wiɓe rafidi yeyi no metta ɓe ko ɓe woni wowlirde ko fiyo acce hey accataake ko ƴoyre hey ko ƴoyre ɗen anndi nde ko ɓe rafida rafadu zeyda ibna aliyin wa rafadu ababakrin wa umar wa usmana wa khilafatahum falihada summu birrawafida hum rawafida defteren ɗo hinde inne idhabu fa antum rafida on yinde ka nde woodi mawlud e mawjud idhabu e yahe moodi fa antum rafida ngol konngol ɓurata ɓe mettude ko wowlete ko hande si ɓe wiyeyi wowlengol ko fiyo ɓe anndu jooni mettata en ɓe deƴƴangol ɓe watta wiwde shi'a naaɓe shi'a ko ɓe rafida faami ke hada wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faami ke hada wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faami ke hada wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh faami ke hada wallahu taala ala wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal